Ман Абдурахмонова Истора аз Хуҷанд мешам. Спитамин Ҷабор Расулов. Ман кӯдак дорам, ду кӯдак. Якташ 5 сола, номаш Абубакр, якташ 3 сола, Сумайя. Бачам Касалай, Москвада таваллуд кардагиём. Москвада 2 сол пеш касал шид. Қатинянка мешида ман кор мекардам. Як рӯзе ки омадам ай кор, короче партофтиста будам ба Москва. Скори фарёд кардам, скори гирифта бурд больница. Больницада хо рафтим, больницада гуфтан инфексиони бурдан, инфексионида хо рафтим, инфексия гуфтан, лекин изменение ягон хел набуд. 1.5 ҳафта хо рафтим, 19 килограмм вес буд, 14 килограмм вес монд. Дар байни 1.5 ҳафта 5 килограмм вес партов кӯдак. Баъд гастроэнтеролог бурдан, гастроэнтеролог дидан, гастроэнтеролог гуфтан, короче гастроскопия кардан дар кора. Баъд мора Москвая центришда равон кардан пеш больница. Больница рафтим, уҷада 2 моҳ хо рафтим, 4 бор гастроскопия кардим. Баъд 2 бор МРТ кардим, 1 бор пневмония лёгкие, 2 грудки шуда, реанимациони ғалтид. 4 бор гастроскопия кардим, желудкаш тоза биромад, ягон чи нишон надод желудкада, лекин руда 12 руданда, язва бировардан. Гуфтан ки короче у язвара гуфтан бояд гирифта намо дар кора гуфтан, барое ки у язва калон мешудай. Аз калон нашудан пеш ура гирифтан дар кора. Агар калон шудан бигира у ришта пайдо мекунам, ба одам мурданашам мумкина гуфтан. Ба ман гуфтам ки духтурода ҳай агани операция кардан метавонем бикунем. Ба вая гуфтан ки весаш камай, барое ки у операцияра қабдан наметавонад, видержит кардан наметавонад, бояд 20 килограмм ҳатъяби вес бошад, чтобы ҳамон веса ҳамон операцияра видерживает куна. Якум боре ки МРТ кардим да ҳамон Москва, қати наркоз, гуфтан рак. Баъд онкологические отделения роӣ кардан мора, дуюм бор да уҷа кардим МРТ, лекин тоза бировардан, ягон хел рак набировардан. Диагноз мондан, короче рудашанда язва и эрозия гуфта, плюс рахит касал короче бировардан. Ҳамон ки 2.5 сол боз гаштам, дар ҳамон Москва будам. Ай Москва благотворительный фонд ёрдам додан, билетам гирифтан, роӣ кардан Тоҷикистон, барое ки ҳавоям зависит мекарда, ҳаво алишкунӣ. Тоҷикистон омадим ҳаво алишкунӣ. Аз соли 2021 27 март парида омадам. Ҳамон вақт Истиқлол да хов кардим, Қараболода, Хуҷанда рафтам, физиотерапия да хов кардам, детский да хов кардам, лекин ягон хел изменение нест. Ва ё дидан хо рафтим, укол, таблетка ҳамаша гирифтим, диета даштим, лекин ягон хел изменение нест. Муллохо да нишон додам, па мусулманский хонондам, лекин ягон хел изменение надидистем. Барои ҳамон ира бояд операция кунем. Барои ҳамон аз шумо кӯмак мехоҳам. Ҳамон телевидение как там стриж телевидение кадом ҳамон ютуб канали престиже омадам, обращаться кунам, барое ки кӯмак расонин. Кӯдаки мада гуфта, кӯдакам ҳозир 12 килограмм вес дора. Кӯдакам авқота мехӯра, баъди 15-20 минут сразу кӯдакам мепартоя у авқота. ҳазм намеша у авқот то желудкара намерава. Аз шумо кӯмак мехоҳам, чтобы кӯдакама операция кунем, лечение кунем, илтимос ёрдам битен.
чтобы кудакам сош шава, барое ки рӯз ба рӯз весаш кам шуд истай. Ҳоз 12 килограмм вес дора, уже вес партофт истай. Любой больница бурдум, любой ҷой хоб бурдум, лекин изменение ягон хел надидистам. Барое ки специалисто барое диданшон суми калон дар корай. Ин хел ман сум надорам. Кудака ота надорам. Ман 2.5 сол пеш ҷудо шудагиём, якта худам ду кудака нигоҳ мекунам. Мехоҳам ҳамо аз шумо ёрдам бипурсам, ёрдам кунин илтимос, чтобы кудакам сош шава. Ҳар касе ки ба ман кӯмак кардан бихоҳад, мо корти Душанбе Сити дорем. Пайваст шудагиаи номери 55 554 99 74 метавонин равон карда ҳамон Душанбе Сити картема.